Pemirsa Kramo Bali utamanya ne sane oneng ring drama gong war sesiadasan pacang mewali kehibur oleh para seniman drama gong lawas. Seke drama gong lawas sani keguyup ring paguyuban peduli seni drama gong lawas Patsmagol sani megena ring sekretariat Puri Gandapura mewali pacang merihang PKB kaping petang dasa 6. PKB Warsani Mangkin Dramagong pacang kedagingin oleh para pemain senior sani pacang pentas ring panggung Arda Chandra Taman Budaya Rahina Waraspati tanggal 11 Juli warsa kalitali 24. Rencana kasobiahang ring rapat ke Dramagong lawas sekretariat paguyuban. Pentas drama pacang unggahang lakon Sibuh Cemeng sane karipta oleh pemain Dramagong senior jero dasaran suyatnya. Kuentenan ulung dasa diri sani pacang ngemiletin sesolan Dramagong lawas inucap. Ketua Paguyuban Peduli Seni Dramagong lawas, Ana Agung Gede Oke Aryana ngaturang para mesuksme Majeng Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sani sampun ledang icenin selagala majang Dramagong lawas antuk masola ring PKB warsani mangkin. Para seniman Dramagong taler merasa bahagia pisan santukan side nyarengang tur meriahang PKB ya diastun ring tengahing kahanan sane durung becik puniki. Puniki mawinan pai ketandane ngaptiang pisan melarapan pemargin PKB puniki side anggen galah majang pemerintah ring sajoning nyihnayang kasumekenan antuk ngelestariang seni budaya Bali pamekas nyanyi Dramagong. Dike ring kanjakan ring pentas pesta kesenian Bali sana jagi rauh puniki sapunika. Ring galah kedi mangkin talar titiang mapinunas mantuk ring stakeholder makasami utama ada ring pemerintah provinsi Bali sana kusmayang titiang banget mapinunas titiang mapikeling kenen. Yen ing saya waktu pekayon duwe puniki jagi nabdaban jagi ngelasare yang seni budaya Bali puniki pinunas titiang mara yukti kemargayang antuk pidabdab utawi langkah sana nyata. Asa punika taler Sekretaris Paguyuban Peduli Seni Dramagong lawas I Gusti Putu Nuraga Mausang paiketandane kesarengin pengurus kegong miwah seniman Dramagong sampun cumpu antuk ngaturangaya medasar manah suci ning nirmale ring PKB anutin pakem seni Dramagong lawas. Krama mangda uning yening ring seni Dramagong nenten je wantah hiburan nanging taler medaging tuntunan tur pitekat ring sajoning ngelintangin kauripan. Dramagong tapi mawinan sakadiasa punika sarang sami sepenuning Dramagong puniki boyo je hiburan kemon sakewandan wendan tuntunan boyo tontonan kemon baning sapunika titiang unas mohon doa restu dumugi tanggal 11 Juli puniki mersedayang memargi antar labde karya Lianan punika ring sajoning ngerakse panglimbakan Dramagong patut kemargiang regenerasi sekading laksanayang wimbakare Dramagong remaja ring pesta kesenian Bali. Andika Bali TV.